Ingorita Maa TV amu enaang ena. Maa TV, karibu oleng ena rishata, enkolong sidai oleng natamayiana olaitoriani, kijo ashe oleng. Kitii taata empolos olduka le Narok, kijo taata pikipuo abaiki iltung'anak lenkare Narok aajo kejaa ashu kanyio eeta iltung'anak lenkare Narok. Naa yiolo tenaolong kiata olomoni. Naa yiolo ele omoni nemayieu nalo introduce oleng ashu malo aliki oleng amu oltung'ani yioloti, oltung'ani oyioloi. Ebaiki nimiyiolo olosho lenye kake yiolo enkomom enye kake yiolo osauti lenye nitoning'o terishata naado. Neeku maya erishata sapuk oleng, kaintroduce ake ashu kaitoomon peelimu koon ajo ng'ae ninye, naa kai dii apa etubulunye, kaji isumare, kaji nemanya amu ebaiki neeta imbaa are uni naimaki yiolo peidim ake atolimu ashu aimaki niyiolou ajo ng'ae ninye. Neeku karibu sana. Ashe oleng Bwana Tamo Jozi. Yes. Kaji entiamasi. Yes. Enkarna duo nayiolo iltung'anak kumok. Yes. Kake ore naa enkarna enkibatisa naa enaikununo kaji Emmanuel, nara lenkang naji ene Kisemei. Yes. Aatoiwuoki tenkepai ewueji nejo Masai Mara, temurua najo Mararianda. Nabulu teina kop, naisuma teina kop. In fact ashomo shoo, ashomo roncho. Meeta enkop nitu idurrie nkishu. Neeku atubulua ake duo sinanu maisha enkerai ormaasai le kawaida. Yes. Aisuma tena school mpaka naishu primary. Nalotu Asas, Olchekut Super Apostolic School. Yes. Naisuma teine ilarin aare, nalo aidip te Nairobi. Nalo college ataasa journalism and mass communication. Ore paidip naitoki ajing University of Nairobi, aendelea ake ina course. Ataasiasishe akeyie naa te media, anaa enayiolo irmaasai. Yes. Kinterutua apa toltoilo le maa tesusua tene, 2010. Ore 2011 nikijing Nosim, yiok apa oiterutua, naasisho for 1 year. Ore 2012 nikibol Radio Maa, natii tiabori Royal Media, naasisho sinewueji olari obo. Nikipuo taa taata apuo aiteru Mayian 2013. Naasisho teina akeyie erishata nabaya noolarin 5. Neeku nejia taa ikununo orbulunye lai omaisha ai pookin, kake atubulua tukul torkerreti o tenkoitoi ake duo tukul enkerai ormaasai kawaida. Atama madida aloito shoo, atooko oloshoro, ashomo roncho, meeta enetiu aas. In fact mpaka ninye enoshi kulie taleng'o pookin anaa ama kulie ake pookin, naa enoshi ake kawaida ormaasai. Neeku nejia taata ikununo naa maisha ai tembata. Ee pae. Neeku itaasishore nena media houses nimpoto terishata naado. Naa ebaiki nikitayiolo iltung'anak. Ore nanu naa kajo oshi ate irmurran lenkipai lemekuti. Okay. Neeku amu ore naa irmurran lenkipai akeyie doi kutoka meisapuk taadoi sinye ina kipai. Lema ketii taadoi ilewa. Taadoi likijo le siritai likitang'ara doi irkulie likishomo olamayiok. Ebaiki nimiyiolo ajo ashomo enjuore, naa olainining'oni mesipa taa ina mitu alo enjuore. Ore kejo kulikae etii iltung'anak oojo yiolo oshi irmurran lormaasai. Yes. Lasima paa yiolo pee kijo ormurrani ashu yiolo nejia taa perspective naata iltung'anak iltung'anak lemiyiolo irmaasai. Naa yiolo pookin kejo oshi ata naadol irkumok naajoki tara apa yiolo orng'atuny. Ore tara aninepu orng'atuny otua, ade tara orng'atuny otua. Ore oshi oltung'ani obo lai lanotara orng'atuny otua naa oltung'ani oji Joshua Loleliara. Amu kelimu ninye openy. Nejo kaata orng'atuny laa kainepu etua naar. Neeku ninye taake kake ore irkulikae kietuo naa taata yiok aabulu olikae kerreti amu itu isho yiok sukuul maape irmurran. Itu isho yiok maape enjuore ninye apa naeton epuoi amu mekure epuoi. Itu sii isho yiok matar nena ng'uesi amu ore pee kibulu nikietuo ainepu iltung'anak etaa kegira aiconserve aaramat ing'uesi ormanyara wenkop natii. Neeku itu naa isho yiok ina mataas nena kulie pookin, kake ore kulie taleng'o ormaasai nikitam enkae olong doi eing'ua emanyata. Yiolo ajo itushulaki yiok orenchai, olee netigilitua taa yiok orenchai. Ekiimaki naa amu yiolo ajo enkae bae nagira aendelea tinakata. Kesipa. Ata tenakata kipuoito ake siyiok emanyata tenaolong. Neeku kayiolo ajo ata ilaing'urak le Maa TV kepuo adol ina siai emanyata. Keetai ina siai emanyata. Neeku ekiimaki ina, kaisho enkiti rishata aimaki ina. Kesipa. Kake ama entiamasi amu kayiolo ajo kibayie iltung'anak itii radio Mayian FM. Nejo iltung'anak terishata kiti, kaidi ning'oru entiamasi oleng. Kaji apa eima entiamasi? Kore apa entiamasi? Kore apa entiamasi? Kaidi eima eisika mayiolo etimirakaki entiamasi. Kaji apa entiamasi? Kesipa. Ore oshi ina olong agira apuku aing'ua Radio Mayian, natoliki oshi ake ilainining'ok pookin of fans lenkitesheni nchere mee kaloito amu kaatujitoki tesiai. Neme kaloito amu kaataarayioki. Katejo apa kaloito Dekai paitoki alo aisiai irmaasai tiai capacity. Itoning'o? Ore apa paapuku teine, ore apa ake duo nanu ata ning'uraa imbaa pookin nataasa te maisha ai, naa ore duo apa entoki naituruk oleng atii oltau naa esiai e media. Tenkaraki kaiteng'en iltung'anak nautaa naitukuji sii doi ninye nanu. Ore entoki yare naa conservation.
Itoning'o neeku ore paasisho taata te media matasho ilarin oudo ore paapuku teine naa kashomo aas esiai e conservation. Etii ormambuli oitasheki inconservancini pookin naaman tolale le Masai Mara naara tenakata 16. Neeku ore ele mambuli naa keji MMWCA tene abbreviate kake keji naa Masai Mara Wildlife Conservancies Association. Nore ina naa regional body amu keetai national body KWCA, Kenya Wildlife Conservancies Association. Neetuko taata recognize ena toki legally conservancies pee eimieki enapa Wildlife Act 2013. Ore pee eimieki tenapa katiba te 2010 neponui taata aitambua ajo ore conservancy naa legally recognized by law. Amu enkop ena naa ore ng'uesin nemepaaka ketii enkop ormaasai. Neji paama amu keramat kulo maasai kuna ng'uesin. Kaji ikoni pee edupore sininche? Nishoro loopeny ilchambai tenkipayian nayiolo ai set aside nejo ore kuna enakop ang' mataramatie nkishu ang', nikiramatie ng'uesin, nikiramat ormanyara. Neetai taata kuna regional bodies anaa Taita Taveta, anaa NRT, Northern Rangeland Trust, nikiata naa siyiok ena natii enkipai najo Masai Mara Wildlife Conservancies Association. Nalotu apa alo ilo mambuli nalo aasisho enaa communication officer. Taata kigira aibung'ie kuna conservancies pookin tenebo landowners loopeny enkop tenebo kulikae duo stakeholders amu kumok, kiata tourism partners, kiata donors, ajo ntokitin naijo nena. Nalo taata aasishore ilo mambuli kigira aas ena siai naa conservation. Ore tenakata ewuei netii kuna conservancies netorishote olale loong'uesin le Masai Mara 1500 square kilometers. Neeku idol ajo enkop sapuk oleng. Netodua irmaasai dupoto sapuk tiatua kuna conservancies naa ina peegira aanyorraa aishoru ilchambai lenye ajo peeramatieki nkishu enye, neramatieki ng'uesin, netum ilashumba ng'uesin naaponu aadol nesidanu enaduo kop. Neeku ine taata atii agira aasisho tinewueji eitu aisik. Neton ake aata mashabiki lainei lapake lenkitesheni, eton dii kira aata te MATV, naa kara sii oltung'ani leton ake atumie enaapake. Eton ake alo mashoi ormaasai amu iyiolo ajo kara MC. Kesipa. Teneji harusi, teneji aitoki ake pookin. Neeku eitu tukul aimin kata ake duo naa busy amu airishata naa ena naa aidikae atii kake eton ake aata enapa passion ake naata paaramat irmaasai enaapake. Ang'as ninye ashukoki enashe amu kesipa yiolo enaa keji ekitumi aing'orua ninye meeta enkolong nemairori ning'amu esimoi ake neeku kayiolo ina. Kaata shakenisho nchere ekitumi. Neyiolo sinche ilaing'urak le MATV. Yiolo sii ai naa ebaiki naa yiolo iltung'anak ooyiolo esiai naji conservancy naa iltung'anak kulo oomanya Masai Mara. Ebaiki naa yiolo piimpot ena mene Kingereza nemeyiolo iltung'anak ajo kanyioo doi ina. Neeku indim naaji atoliki te Kimasai ajo kanyioo doi ina pee idim aatayiolo. Ore taata conservancy keetai impukunot naapaasha amu keeta private conservancy. Yani ore private naa olchamba naa loltung'ani, ebaiki naa ranch oltung'ani nejo kaitaa conservancy, ebaiki naa iltung'anak kumok ooponu tenebo anaa kuna natii Mara amu ore enkumoi naa private conservancies amu ilchambai loolopeny. Neetai community conservancy, ebaiki naa enkop neton medung'o, neji mataramat ake enakop peeramatieki ng'uesin, ajo naa saapa aiteru naaji naa netum ilashumba aetu aadol inaduo ng'uesin natii enkipai. Neeku ore conservancies taata natii Mara enkumoi ilchambai loolopeny. Kara nanu landowner kaata olchamba te Mara North Conservancy. Itoning'o? Naa nijia etiu kulikae maasai kumok. Neeku kulo shambai eyauni tenebo nejokini loopeny enkop amaa ata mekiyieu nikiramatie enakop kuna ng'uesin. Amu keetai naa stakeholders oopaasha. Keetai tourism partners naa lashumba lelo tenkumoi duo amu ketii sinche iltung'anak oorok kake ore enkumoi naa lashumba. Nejo kayieu naitobirr enkampi tene, ajo naa sinanu piilo aitereu, neponu ilashumba neeta mpisai naalak eesita game, irrag ina ampi. Ore naduo pisai naa loopeny enkop ikaja? Ninche eshukokino. Keeta mpisai naaji kelaakini landowners loopeny enkop. Idol kuna conservancies ilchambai loolopeny. Amu kepaashipaasha taata duo anaa nkutot amu ore naadoi kuna naa group Ranchakena, Koyiaki Lemek apa, neponunui taata aorr nelotu Koyiaki aton openy, nelo Lemek aton openy, naa ilchambai loolopeny. Enkitanyanyukoto ore piilo Mara North Conservancy nara nanu landowner, naa ore oltung'ani full share member neeta ekai 100. Etoning'o netii loota iip tikitam, etii loota 80, etii loota 50 duo anaa enaikununo. Neeku kulo shambai taata eyauni pookin tenebo neji mataramatie ng'uesin tenebo nkishu amu keetai siinye taata entoki najo controlled grazing patterns ashu controlled grazing zones. Metaa naaji teneponu nkishu naa keeta nchot naanya. Naa inakata apa kibayu olameyu naaji kindur apa aapuo Transmara napa olong'i kiata olameyu toonkishu. Kake ore enaa peeponunui aatum ena conservancy model neewuo aaku ibung'a iltung'anak oleng amu keetai enkoitoi very well organized naa ketii taata nkishu itu aikata ngila aidurraa aapejoo alak aapuo likae. Nenya ake nkishu atua nena conservancies emanaa ometaba naa nelotu enchan ainepu irmaasai. Yiolo taa ebaiki ine ashe oleng naa yiolo peemaki esiai ina siai e conservancy nchere keishula
ng'uesi oltung'anak onkishu opooki toki neeta naaji entoki naikilikuanu nadol oshi ajo entoki nagira amanaa oleng naa yiolo eimaka ina naa kanare nai nikiimaki sininye ina siai keeta ena siai olarrabal loong'uesi entim enya nkishu enya iltung'anak neishiraki iltung'anak esiai aishiraki KWS ajo megira aisho yiok compensation megira aikaa tenenya etii todua elong enkae clip nagira amanaa najo kulie tung'anak yiolo ake pee eji tenenya oshi tenenya oltome irpaek nikiarr oltome tenenya oltome kayiolo amu former MC apa lelo neeku amaa naa ina siai amu keetai ilo arrabal oshi loong'uesi oltung'anak okuna kishu nikiramatita toonkaulele kaji ingira ntae kashu kainkunakino ntae ina piingira ntae solve ina problem kesipa amu esiai ina nagira aimaa iltung'anak otii atua ashu ashulare ng'uesi kesipa yiolo ajo ore taata ina naa kiata serkali ya national government nore eimu ele turrur sapuk ena umbrella organization a KWCA tenebo okuna regional bodies kiata larikok kumok oleng ootonyua te bunge dia aimaki kuna baa niyiolo ajo ireview ake dia apa ninye ina act naa ina peewuo enapa olong aaku ore penalties neetuo aaku kirowua akeyie kake ore sinye esiai compensation tenelo niaku etara eng'ues oltung'ani nepik naaji irbaa tenaa irbaa ake duo naa kelaki oltung'ani up to 2 million shillings naa tenelo neeku permanent injuries naa kelelek etum oltung'ani permanent disabilities naa kelelek elaki oltung'ani up to 3 million shillings ore peelotu metaa keeya nelaki oltung'ani 5 million shillings naa ina peeroruata edukuya ninye naapa sirkali taata peeponunui adol ajo ore value sininye oltung'ani wene ng'ues naa keyieu naa kikaja keyieu duo naaji naa king'urari peemitoki aaku ore apa toonkulie kata naa nkalusuni ip are elaki oltung'ani kelo naa nkalusuni onom naa torpeshon dii etumi kake ore taata nelotu apa ayau ena oitoi kake eton ake eji naaji etabaikia ng'ole neyieunoyu netii neton ake etii kiata duo ilarikok ore enaa akeyie doi lolo Kaelo etii KWCA lolo Sopia etii MMWCA okulikae ake kumok oleng naa iltung'anak kulo oosishore oleng ataaniki Ministry of Tourism araki Tourism and Wildlife netii mbaa kumok oleng etii apa task force na fact CS Balala ninye apa oifoma nerikoo Oboi neeta ninye CAS le Wildlife and Tourism neetai apa mbaa naagira aimaki tenkaraki human wildlife conflict committee natamanayie te Kenya mzima netamayioki nduat oltung'anak adol ajo kai naaji kinko pee kidol ajo ore ena siai human wildlife conflict netadoyie araki netaana kenye ketii enkoitoi naji maibooriet katukul kake ore etii ina ketii sii yiok nikiasita pole duo anaa conservancy kitegemea anaa conservancy to conservancy kelo naaji nenya olowuaru enkiteng mikijo yiok incompensate amu mikiata nena pisai anaa conservancy kake keesi entoki naji consolation neeku ore taata kulie conservancy naa keeta consolation fee kerama olowuaru enkiteng nejo naaji tenkitanyanyukoto ekinchooki nkalusuni 20 ashu nkalusuni 10 kerama olowuaru enkine ekinchooki nkalusuni 5 mee naa compensation kake consolation yani kenetu ana olning'o neeku idol taata ajo kinyokita sii yiok anaa conservancies amu process naado ena naaji kijo maing'urai tenaa kedoyio araki doi ninye tenaa kelotu metaa ketum iltung'anak naaji enkoitoi embarakinot sidan tenelo neeku olarrabal oltung'anak ong'uesi human wildlife conflict neeku process kake ore duo ebaiki ake ninye ena rishata nikietuo adol inkibelekenyat kumok oleng amu eetuo sinche iltung'anak le KWS aaku very responsive tenelo nepuku enyamali naba nena puku naa kebau sininche in time kake eton ake etii majo duo naaji ketabayie ng'ole nikiyieu nebaya eton ake etii nkuti wuejitin naidol ajo kebaiki itoriori kake process pooki toki ometaba naa nikipik intokitin pookin olaini anaa enaishia neeku ashe oleng tenkaraki ina ashe neeku entonyok amu etii irmaasai ogira aishir naa kayiolo ajo yiolo ninye ina roruata niwaita ntae naa kikompensate ashu kishori oltung'ani naa kiti meetuo compensation kake netejo consolation naa isidai amu menyanyukie sii naaji tenelo ake eroki menyanyukie katukul neeku ole ashe tina entonyuaki irmaasai amu kayiolo ajo etii loishirita ebaiki leton eitu ebaiki ina siai ninche naijo ina inyi kayiolo ajo yiolo kebaiki naa kedol ena nedumu sinche nedumu kesipa tukul neeku ashe tina ashe yiolo sii ai naa amaa entiamasi kesipa itii ine etii oshiake enkiti toki nadolta ipikita ake online ebaiki netu duo sininche ilaing'urak le Maa TV dolta oshiake entiamasi ejo oltim obaya kalo tim dia ele obaya naa kaji ebaya kesipa ore oltim obaya naa iltung'anak oota enduata nabo keng'as aaku ore oltim obaya mme oltoilo le siasa neme party e siasa neme olturrur le siasa
kake iltung'anak oota endamunoto nabo peeyau ewalata eimu erikore nadupa naa erikore sidai. Ore taata piijo aing'uraa te English, ore Ultimo Baya naa it is a social movement, itoning'o, that will provide alternative ashu better solutions through good leadership and continuous public engagement. Ore Ultimo Baya ketii enkop ormaasai pookin natii oltung'ani oota enduata najo kayieu naa kaibelekeny olosho lormaasai. Itoning'o, nelotu ng'ole ina metaa kaata nduat, kayiolo ajo kelotu erishata naing'oru erikore olosho lormaasai. Itoning'o, kelotu ina rishata. Nebaiki taadoi naa toonkolong'i nemelakwa. Itoning'o, naa tenkaraki kitadua ajo einosa irmaasai osina for a very long time. Naa meekure emoda irmaasai amu isumate, iruko Enkai, etegelishote sii duo ninche. Amaa iltung'anak oogelisho kutoka 63 mpaka tenakata, kebaa lelo arin? Ikumok lelo arin oleng. Naa keyiolo ajo ng'ae nai nidim ataa keesaki entoki naishiakino. Ore ilarin likitijing'a ewueji neba enaa nikitijing'a, netalio ajo olee majo sii nai ketii ntiot naajoki kulikae tung'anak iyatata. Itoning'o, amu ikumok doi iloota nena. Eji ake etumuta ntokiting olosho, neji etaasa toki naje, kake ebaiki netii ntokiting nemewoshokini kulikae lolookiselei ajo itaasa enaje, naaji ng'ole torrono araki orminong' naa kenye tiatua olosho lormaasai. Neeku ore Ultimo Baya naa iltung'anak oota endamunoto nabo. Enkititioto napiki oltung'ani. Ore duo kayiolo duo ajo yiolo naa teyie naa mayiolo kake kelimu ninche iltung'anak kesipa. Kelimu amu ore enaiko irmaasai, iyiolo ajo ekiyiolo taadoi duo orkuak amu kitaboitare naa duo irmaasai. Kesipa. Itoning'o, netii nena pukunot pookin. Kake by and large, tening'or duo nai ajo kaa duata dii eeta olekiseni. Kainyoo nagira adumu? Itoning'o, nebaiki taadoi naa mbaa nikitadua nagira iltung'anak kumok aimaa. Itoning'o, etii nkibelekenyat kumok ninye naetuo nkwapi ang' naa tenkaraki ororei apa likitoosho te redio. Kesipa. Itoning'o, etii taadoi mpaka bei oontokiting. Nikintukuj intomonok ang' onooyieyio metijing'a biashara mitoki aton toonkitagat. Naa keesita ntokiting naijo nena naata. Ore sii entoki naijo kule eton ake mesidai bei. Ata etii nena coolers mpaka atua nkang'itie tidie. Naa nkoitoi naijo nena kaiduk kinko pee kiyau alternative better solutions tooltung'anak. Itoning'o, neeku ore taadoi ina ekiponu aaliki irmaasai nekias neyiolo sii doi iyiok neyiolo nikinkununo. Neeku ore ninye Ultimo Baya meeta ninye entoki naji eji fulani egira aigarakino ashu eng'ata ore nduat nikiata naa Enkai ake ejoki naa intabai. Naa ore toonkolong'i nemelakwa nikiponu aideclare amu meeta oltung'ani likiure. Amaa doi olekiseni amu lelo naa amu indipa ake ninye atayiata enduata. Kolorika doi le president iyieu, kolorika le governor, kolorika le MCA, kolorika le MP. Kake majo taa women rep. Amu yiolo women rep nimikolu naa lewa. Kesipa. Kolorika le senate, kolorika dii iyieu olekiseni. Yes. Neeku ore tena rishata amu kegira ajo tabol enkutuk. Ore saai neton taadoi meetai political party te Kenya. Ore duo amu idolta tenakata ajo UDA nejo kulikae nyoo. Kake ore nena naa formations ake naagira ajo maing'ura tena kake itu isettle. Metii tenakata enkutuk olomoni nijo endati ashu ende. Eton naa kirreshu ena siai e BBI. Kake ata kigira arreshu BBI ajo nemeeta aikata nemekigira aiteng'en irmaasai nikigira aaliki nikibaiki nchere etii olekari auluo. Naa nduat taadoi kiata naa ninche naamira naa nikira irmeshuki esiana oing'oru. Fine, ekipuo aatoni iyiok temisa nikiyiolou ajo kaa kias. Naa kulikae ake amu ore ng'ole entoki nikiyieu naa peetum irmaasai naboisho. Amu ketii nkutitik baa naagira aorro iyiok. Kepwonu neji enenkaji, neji enorgilata, neji enorporror, neji nemeret iyiok ina. Amu keim iyiok irmang'ati erishata. Ore saai enkop naijo Narok West, taake duo maisho iltung'anak hint kidogo. Naa ekinyamal teneitu kipuo aatoni aiguana. Kelelek kipwonu aatum iltung'anak tenakata laa kelelek itum oltung'ani lemeishiakino nitum ina rikore nikintoki aisho irkulikae arin. Kelelek elotu neeku ormaasani oladuo orika tenkaraki kitalamokinot iyiok. Itoning'o? Neeku mpaka ake neetai enkiguana. Meetai, there is no other way. Meetai oitoi, enkiguana ake. Tenikilaikino, then forget about it. Meeta enikias. Yes, kake mikinyorraa nai entoki naijo ina metaasayu. Ekinyok toonkoitoi pookin, ekipuo dii ata noo Maa TV, ekipuo kulie stations ake aimaki kuna baa aiteng'en irmaasai nikinchiraki Enkai. Epae. Neeku miyieu niliki iltung'anak ajo kalo orika amu eton taadii ake agira ajo tolimu dii ajo kainyoo dii eyieu olekiseni. Amu atiaka tanakata iyiok olorika le women apa aitayio. Aishoo taadoi hint. Sawa sawa, atoning'o. Atejo duo tenakop najo Narok West. Eme constituency taadoi ina.
ene constituency constituency kigira ainasaki nkiri sawa neeku kesipa kake yiolo entoki niimaka naa kayieu nintoki ainsist oleng kayieu nintoki aimakinyie irmaasai amu kesipa yiolo entoki naa ata yiok kira Maa TV neton naa kigira aimaki amu yiolo sai ena naa olosho lang taadii yiolo ena toki naji Maa TV naa kitushul irmaasai tenkop pookin ebaiki Sambur ebaiki Laikipia ebaiki Kajiado ebaiki iltung'anak otii Baringo kiata irmaasai otii Baringo kaji yiolo itaasiyie taadii te radio neeku yiolo irmaasai netii naa yiolo ena naji Maa TV naa kitejo Maa amu olosho lang le Maa neeku yiolo ina toki neton kigira ajoki yiolo taata enkaji Maa naa piibung'a peeku entoki nabo nemeeta siasa ake mikiyieu nikimaki siasa ake kake toontokitin pookin neeku yiolo naaji tenewueji neton ake ayieu niliki ajoki keyieu taata nening'o entoki naji enkaji Maa peeku entoki nabo peemeponu ake aoro te siasa peemeoro tenegila tenenkaji amu etii ina toki atua irmaasai oleng nintoki ake aliki irmaasai siyie aliki ina siai ore entoki nabo naliki nanu irmaasai tenakata itadua taadoi iltung'anak kumok epoito State House itadua kulikae epoito Karen itoning'o nemeeta naaji oltung'ani ojokini milo shomo ameeta enatiu kake keyieu naaji ore naing'oruni at the end of the day nemeeta taadoi paatum nanu openy entoki najo paanya ashu paitaasai peetum ele osho enkoitoi peetenake ninye enkoitoi naponunui aorr enkop amu nena naadaji kelelek itokini aikonji irpolosien ajo naa sinanu naa piilo aitereu netumi enkoitoi naaji naitodolu ajo ketum irmaasai dupoto toomasaa naata amu ore sai piing'uraa kuna kwapi iyiolo taadii ake loton eeta enkop napirr amu kejing endaa etii ilashumba etii nkishu etii meeta entoki nemetii irmaasai in general kake iyiok disadvantaged ata tonaduo mali naa yiok oota naa yiok oitaa ore entoki nagira ayaki yiok enyamali naijo ina naa enkiguana nemikiata itoning'o ore nkinejik ng'ole nikiata yiok nikijo ninche naai naarikoo irmaasai autaki ajo nikok nikaja naa ninche oorita metaa kelotu neji maibung'ie ele gilata welde gilata peekintoki naje maibung'ie ena aji wenda aji maibung'ie ele poror welde poror ore nena baa naa ntokitin bailaji ni essential naatulusoi apa ore nena nemeret iyiok kelotu metaa personal interest naa isuujie entoki naijo ina amu keendelea ake iltung'anak aiumia keidim olee kidolta ilarikok lang ata ninye tebunge saa ingine ejo ore bei enkano naa kishaa bei onkwashen bei orpaek onkulie kwapi ore bei emajani chai naa lazima netii ena naa ketii enaake ore enkolong nemegira aimaki te parliament neeku ore taata entoki nidol ajo enking'asia kepalikini duo ilairemok le kulie wuejitin nyata silen oombenki naata itoning'o naa kelo nidictate loopeny enkop price araki bei oomasaa naata laduo tung'anak kake ore enkano tenakop enkwashen napuku tene orpaeki empukai wae toki pookin naa kelo metaa molopeny determine bei namiri enaduo toki oltung'ani middleman orbrokani naa ekijoki teneemiri taadoi naa kalo aing'ua naa tenkaraki nyoo one miata enkoitoi niimie enaduo daa pindabaya sokoni neeku king'uari metong'uati aji tolchamba enaduo daa ore enyamali nikiata naa erikore ayieu doi paa oltung'ani olotu aya endaa ino oidetermine price ajo ena toki kimirakinye naa nimiyieu naing'ua miata enkoitoi niimie peeya sokoni itoning'o tenimiyieu wacha ioze kwa shamba amu kwanza miata orbaribara paa mare iltung'anak oota resources naabanji nemitobira irbaribarani metumi nkariak naaoki metumi sipitalini meetai sukuulini meetai ostima ketii ntokitin kumok oleng ore piing'or naa tenkaraki meetai iltung'anak naaji ooku front line runners aajo mpaka netumi nkibelekenyat tenkop ormaasai amu kelakita kodi enaa likae tung'ani pookin ore piilo nkuapi naijo no Central Kenya kelotu kutoka aji neimu Lamu naa niata ostima ata enkaji orkujita itii niata ostima yes onilo nkuapi ang shomo Mosiro tenkitanyanyukoto shomo enkepai kulie wuejitin amu itaa ewueji naendelea kidogo naa tenkaraki efforts oolaisotuak ninye saa ingine ilepaki kulo melili ilepaki irmelili tene enaa kijape enkop inyi ilepaki shomo nchorra shomo Mau itoning'o naa tenkaraki mekigira aata nkoitoi ng'ole nikijo maing'oru duo ilarikok oibelekeny enkishui oltung'anak lormaasai naa tinikiponu Kenya atoni enaa oltim obaya nirukoki yiok irmaasai miruko apa Enkai ena kiguana amu ore mbaa nikiguanare naa nayau dupoto tiatua olosho lormaasai mee duo naisho nanu mali ena olekisemeyiaki amu kajo oshi nanu ore enkishui ai naa olasar tenkaraki olosho lormaasai amu ore ng'ole maisha naa it's all about me nanu anaa oltung'ani nenaata ake lele maisha amu kanyoo napa toki struggle entoki ake nanya aing'oru relax kake it's a sacrifice mpaka nijo ama it's not me amu ore yiok naa kiata responsibility tenkaraki the future generations
Itoningo. Na enoshi pee iltung'anak entumo emirata enkop amu ore enakop nemetaa doi itujung'o te papai lino. Ekitoomonutuo tenkaraki nkera. So we have a responsibility because of future generations. Ama nemitobir sukuul kai dii isumare nkera. Ama nemetii orbaribara kaji eim iltung'anak nye peetum maendeleo. Kai dii iimie nena kule oonkishu negira aajo mirang nyamali. Kai iimie endaa nintayu tolchamba mpaka nikitum inkibelekenyat tiatua olosho lormaasai. Naa nena baa ejo Tim Obaya, nena baa ejo Lekiseme, nena baa ejo iltung'anak oota endamunoto wenduata nabo aajo mpaka ake nikidumunye aajo we have to stand to be counted. Ekintashemiki iyiok aajo etang'oro taadii ele osho. Kake iyiolo ebau erishata 2022 amu ayiolo ajo eton eng'or peno. Kintoki ake aing'oru iyie pilotu aliki iyiok tenaa indipa tenaa irijista ele kioma linyi le Tim Obaya tenaa ke ODM ijing tenaa UDA iteru iltung'anak aajing No, kekwetita iltung'anak aing'oru saai loipi ore oshi irmaasai eton etii osiasa nisoba neeta enkiguana. Ore ake peenyiku niteru iltung'anak kumok aamera. Neeku kekwetita ake aimlessly miyiolo ajo kai eloito, miyiolo ajo kai eyieu. Ore entoki naing'oruni naa iloreren eji kingutaki aajo ninche taadoi kitumie. Ata duo ninye naaji esipayu naa kweli amu kesipa tekulie wuejitin. Kake the fact is taadoi entoki nabo openy. Metaa ore ile enkomono naa iyata siyie entoki niya. Kamaa nintumunye ajo karik irmakesen, karik ilaisir, karik iltaarosero, karik toki nabo. Paa kai kipoito. Naa kimasta ake kulo tung'anak iyiok keng'as ake aurei. Yiolo peedol ajo kitorote ajo kishomo enkaji enenyo neji eetai ninye elorere. Yes, nejo dei mairasha kanyoo nataase telolong'a in the last election. Itoning'o? Nedumunye iltung'anak aalumokino. Ekiata ele orika tenakata. Kanyoo nataase te Narok town? The same thing. Ine neija etiu. Kanyoo oshi nataase te Kilgoris 2017? I mean not 2027. Kanyoo oshi nataase? Oloma aalumokino olorika. Neimasta kulo tung'anak etayiolito ajo ore kulo tung'anak naa kinoto olosek. Oo tenemekira careful nintoki adumunye apuo blind. Nigil ake iyiok emuny. Lazima nikiata iltung'anak oota sober minds. Iltung'anak oifikiria about their people, about the future generation. Amu ama nemuta olosho kanyoo intoki arik? Ama nelotu metaa wakiori nkat tenakata lerikore. Metaa taa menkae kang' etii. Naa enkipai ing'oritai. Naa mawe ing'oritai. Ajo naa saa aitereu. Naa naroosora wueitin neetii indaiki. Wueitin neepirta enkop ang'. Nintoki alotu ajo nyoo? Hakuna kitu kai. Shule na ndamata nyuna 2022. Yes. Elotu iyie aliki Ata nyoo mebaiki erishata. Yes, kiata duo ilomon likinyaita. Naa kiomon Enkai mitabaiki iyiok, nisho iyiok nena duat nitabaya. Kake itii ake ninye eres ore duo etaa duo yiolo Enkai netaa itii res. Ore duo enaa enayiolo nanu Yes. naa katii. Katii pii. Ekiyieu ake iyie siasa sidai. Hoo nigira aasisho tiatua naa ina siai e conservative. Kiyieu ake iyie esiai sidai. Kabau naa kata siasa. Ekidol ake sininye ajo ore peetinye ina rishata naa irmaasai dii kimpang'aki. Yes. Irmaasai kimpang'aki. Negel duo iltung'anak anaa isikira. Nitotoni loitotoni. Nishori loishooki blessings and all that. Amu kiata. Enkae olong' doi kindipa amanyata. Itoning'o? Ore duo mitushulaki iyiok orenchai. Enaa lewa taadoi sininche. Iltung'anak doi sidan oleng. Kietuo aaku iyiolo ajo itanapaki iyiok imbaa kumok, nemayian iyiok, neutari iyiok, neikoki iyiok. Neewuo aaku kepuo doi enkiti rishat. Etaa tenakata ishooki iyiok olola. Intasati otamayiana iyiok. Itoning'o? Amu kelotu metaa iyiok oitoki aitaas kulikae nena. Nemeeta eninko piintaas miyiolo. Ashu itu practice iyiok metaa iyiolo ajo kaa tiatua nabo. Aisidai orkuak lormaasai. Taaduo ewueji sapuk. Meeta ewueji naidim atejo eji mesidai orkuak lormaasai. Meeta eleku naa ake duo enoshi naaji intokitin sai naa ketii ena rishata, intokitin neme morally acceptable in the modern society. Kake ore kulie tokitin pookin anaa ena ng'ole manyata nashomoki, nepuoi aitushul iyiok, nepuoi aamayian iltung'anak, meeta ai toki suuji naasiri. Kemayian ake iltung'anak. Neeku ore sininye ina amu kayieu najo ake niimaki sininye imaki sii ina siai dii emanyata tejo dii ama ng'ole ena murata. Amu etii taadii ebaiki naa yiolo ajo kipaasha penyo toowuejitin ena saidi nijo ng'ura Narok idialo Kajiado neeku kayieu nai niliki nai iltung'anak ajo amaa nai kulo baketi mpaka nepwonu aabaiki kulo renchai kaa murata doi apa, kalo ari apa mpaka alo ari naaji. Kesipa, eji ore enaiko amu kegut ino orkuak.
netii imbaa are kepaasha nkwapi. Ore piilo Kisongo meeta ninche entoki najo duo taa enaa nikitadua nemeeta entoki naji emurati kidenya wenetate. Kegol itudusha adol oleng enaa keeta ninche. Kake ore pilotu nai matejo orpurko tenkitanyanyukoto naa keeta naa ninche tatene neeta kedianye. Nepaasha taadoi amu ketii dii nkwapi ore piilo enaa irkeek onyokie ebaiki ore orbaketi le dukuya nemurati duo ninye ata noo around 89. Itoning'o? Naa lelo apa irbaketi le dukuya. Kake ore pilotu enkop ang' ore irbaketi le dukuya nemurati noo late 94, 95 naa ninche eji ile dukuya. Ore piilo Transmara ore irbaketi nemurati noo 87. Neeku idol ajo kepaashipaasha. Kake ore sinye taata enaang' neewa erishata oleng itu ng'ole edung'i. Naa ina piidol ajo ketii oltung'ani omurati matejo for example le dukuya tenkop ang' naa noo 94, late 94, 95. Yes. Itoning'o? Irpayiani lelo otaa idipa aatumurat ninche amu kindipa doi ainosa telemo. Eshomo dii apa siote. Kegira lelo irbaketi lelo oshomo siote. Neeku netii kulo lemurati kedianye. Kulo renchai sinche etu dii akeyie mpaka noo ore duo 2015. Elee eton dii ake emurata inakata renchai. Itoning'o? Neeku naa neponu aitushul kuna muratat pokira peeku orporor obo. Etiu enaa irkeshili ormejo ole. Tatene kedianye. Neeta erishata nabaiki nepuoi aitushul neeku nyoo orporor obo. Ore naa peeku orporor obo asi netaa apa sinche orpiro linyi toki sinche aikaja aiteru. Ore ake piidip taata kulo kishili netaa doi iyiok oitoki taata aaku aipakie nkayiok. Aitio naa sinanu naa. Asi neeku dii enapa naji nikimbung' enkoriong'i nebarakini namuka metulasha hoo nemekure apa eetae nena. Nikiuloki enkima nilotu ameku orpiro lang'. Neeku ore sinye taata ina naa process amu kiteng'en iltung'anak imbaa kumok. Naa ore entoki edukuya naiteng'en iltung'anak naboisho. Kejitoi ake embung'ata, eng'urata, entonyorrata, entaasata supati. Itoning'o? Ore entoki are kitukuja. Eshomoki dii apa. Ketii irbaketi oota ng'orofani, ketii loota nkishu maelfu, ketii loota nitukuji kulikae leton ikaja. Ejo ninche keton eeta erishata naado peesotisho. The time is now. Inye apa siyie ng'oru enias. Itoning'o? Ore entoki euni neyiolouno doi iltung'anak. Neyiolou amu itushul ake manyat onkwapi napaasha. Niyiolou osotua lino. Niyiolou iltung'anak ntokitin kumok oleng. Neeku enkiteng'ena sapuk. Ore sinye duo naaji ina naa ketii ng'ole mbaa kumok oleng naa kiteng'ena neyiolou iltung'anak naipirta orkuak loltung'anak. Neeku ina taata orkuak amu kayieu nai naa yioloti Enkai emeton naa kitii. Kayieu nai niking'oru enkae rishata naji enkolong nikipwonu aimaki esiai orkuak. Nikipwonu naaji aimaki siinye ena siai ajo kaji apa ikunari entoki naijo nena. Amu kenare nikinteng'en amu iyiolo taadii kulo kijanani taata ashu nkera nye naagira aitii tinakata. Etii ntokitin nemeyiolo ninye ajo kainyioo doi ebaiki ninye naa yiolo saa ina niimaka tene etii iltung'anak naijo inchoo oshiake aimaku kisemei amu mayiolo ninye nanu ajo nyoo ina. Neeku sidai naa ina nikipwonu naaji siinche aimaki ina. Neeku yiolo saa ina siai yiolo sai ena siai ng'ole emanyata amu ebaiki naa kejo iltung'anak ntokitin naishunye taata yiolo ntokitin apa naishunye nena kainyioo peeton eesita iltung'anak ijo nena. Ama yiok irpastani kira irkanisani kainyioo peeton epuo irmaasai aas ntokitin naijo kuna. Neeku ntokitin nai nikidol ajo kainyioo nai dupoto nai enkiti taa kayieu naimaki ata tenaa oldakikai obo ake. Kainyioo nai dupoto orkuak. Yiolo ajo ore tenkop nalulung'a ore iltung'anak oibala taata eyioloi anaa naa kenya nayiolo nanu amu ebaiki nemajo kara 100% sure kake entoki naa ina naa kaidim atejo kayiolo. Naa iltung'anak boi aja olosho loosiraeli tenkaraki eng'eno apa naitwa Enkai indamunot enye nepik ilukuny enye naa ninche oorisito olosho le Amerika. Neeku olosho le Israel. Iyiolo ajo ore irmaasai neoroti ilo olosho le Israel. Ore sai piingoogle ninye ara iltung'anak kulo oing'orita yiok te MATV google the lost tribe of Israel. Naa iyiolou ake ajo ketii irmaasai. Olosho dii otii Biblia. Etii Biblia. Itoning'o? Iltung'anak otii olosho le South Africa oojo the Zulu. Kadol oshiake te YouTube nasujaa te mtandao. Kaing'orr oshiake adol ajo eeta sinche orkuak lenye. Ormaasai. Naa ore irmaasai oltung'anak oojo the Zulu naa tenkaraki orkuak. Ore oshi orkuak lormaasai duo naapishu enkop naa keeta enkiteng'ena sapuk. Ore ninye entoki naji enkanyit niyiolou orkiro niyiolou orporor niyiolou olanyi ntokitin kumok oleng. Naa ninche apa mee siasa apa inyusieki naijo nena. Peeyanyit niyiolou ajo ore ena kerai iyiok ooyiu meeta enaiko tenayam. Ore ena nkera nikibaikino meeta enaiko paika naje. Ore ena naaji niyiolou iltung'anak taata orkuak lino irporori irmarei ntokitin naijo nena. Neeku keeta apa enkiteng'ena sapuk oleng
naa ina doi pidol iltung'anak liapa ajo keeta enkanyit. Oo tenakata ibelekenyate ntokitin oleng. Ibelekenyate. Iyiolo kejo oltung'ani kuzo nemeyiolo ajo kaji ebaikino. Kejo noo kuzo. Noo kuzo. Neeku enkiteng'ena duo apa entoki sapuk oleng. Neponaa eng'eno. Maa aitoki sapuk. Ashe oleng. Amaa naa kingira apuo aidip. Kitejo ashe oleng. Ashe. Semi. Ashe oleng Indiamasi. Ashe. Eton taa majo entadinga amu eton kingira. Kitejo ashe oleng. Terishata niewuo ng'ore yiok Omaa TV. Kelo naa pekimpotaki nijo itii tayari, nijo otu karibu. Nikiomon ake nikijo ashe oleng. Kishooki iyie tenkaraki ina. Kai naa indim atiaki ilaing'urak le Omaa TV kingira aidip. Kesipa. Ore entoki najoki ilaing'urak pookin le Omaa TV, kitadua irbarnot lang ajo kenyokita aas intokitin sidan naijo kuna naa kiteng'en iyiok toonkoitoi pookin. Kajo ntae ore terishata pookin eng'ura Omaa TV. Subscribe ina channel metaa ore pooki toki napik Tamo Jones tenebo enteam enye ina channel nitadua mpaka mwisho. Itipika doi comment, itipika like, ifollow naa inakata siyiok kipuo dukuya. Wacha wivu bana. Ore Omaa TV Yiolo slogan ang Omaa TV naa amu enaang ena. Neeku enaang olosho le Maa. Naa yiolo iltung'anak lemeyiolo, amu ebaiki naa kegira iltung'anak aikilikuanisho ajo amaa ena TV kelotu doi. Yiolo ajo eton metii, etii irmaasai kumok lemetii noo YouTube, nemetii noo Facebook. Neeku yiolo terishata nemeado, nekiyieu nikiliki ajoki nchere kegira alotu Omaa TV. Idipa sirkali atipik oloshi lijo ormuhuri. Etipikaki orkimojino. Etipika sirkali orkimojino. Etipikaki sii enkaseti esirkali. Yiolo iltung'anak lemeyiolo, shomo ntarikini 12 olapa liokuni. Ng'oru enkaseti esirkali. Enoshi najo Kenya Gazette. Ng'oru ntarikini 12 olapa liokuni. Noto enkaseti esirkali. Idol ajo etii Omaa TV. Idipaki atipika ajo nchere kegira alotu. Neeku idipaki atipik ine. Nidipa sii najo CAK. Enoshi naitasheki TV-ni ashu communication pookin e Kenya. Idipa atipikaki yiok ormuhuri nchere endelea. Neeku enkiti rishata ake dorrop oleng. Peemaniki kitii siyiok TV-ni enaa peetii kulikae oleng. In fact TV edukuya. Hoo mikiyiolo enaa ketii likae ogira aitobirr sininye nenye mayiolo. Kake TV ena edukuya nalotu abau atua olosho le Maa. Ning'ori siyiok enaa piing'oritae sinema. Amu kejo naa irmaasai sinema. Nejo kulikae video. Neeku TV edukuya ena nalotu atua olosho le Maa. Neeku kijo ashe oleng. Ng'orita Omaa TV, endelea. Kiata mbaa kumok oleng eton kigira apuo ayau esiai emanyata tenaolong. Keton kitii atua Narok. Etii atua interview oleng kajo itodua, etii interview nagira aendelea. Oleng kishomo abaiki irmaasai toontulele, kishomo abaiki ina manyata oontulele, kigira taata apuo emanyata ena natii nchorri eabori. Neeku endelea eng'ura Omaa TV amu kesipa ajo enaang ena. Ing'orita Omaa TV amu enaang ena.